Na tuisonga nambe na mauvo maitu ni kana Maovisa kuma uvisini wa muandikithya wa syama sya uteti nimatwaisya kikalo mwanya na Ateti oonthe na ala mekwitya ivila kivathukan'yo kauntini sya Usakuani kyathi kila kyatwaiw'a mukaawani umwe musini wa Mombasa. Munini wa muandikithya wa syama sya uteti Bwana Abdilahi kana Ali Abdilahi ni wavikia na kumakulia Ateti Maikiithye Muuo Mbee Ivinda na Itina wa Usakuani munene kabindani kau na ke commissioner wa Mombasa ula ni Bwana Lucas Katee mwanza ni Maikiithye kana usese yukethwa wi muyanu aikan'ya Ateti alamatonya kwithwa mayothe ya uvungulu wa Muuo. Mwandikithwa Maovisa Angelina Muse na ilivote Mutetheesya wa muandikithya wa syama sya kiuteti Ali Abdilahi ni wakulia Ateti Maikiithye Muuo Mbee Ivinda na Itina wa Usakuani munene. First of all, we need to have peaceful elections, and therefore we are sensitizing all aspirants on the issue of peaceful campaigns. The second thing we are sensitizing them is on ethical leadership. We want leadership based on values and respect for ethics, respect for rights, and respect for dignity of the other person. Ingine walesekana syama sya kiuteti ni syalete kunenga ikundi itano na ila siye mwanya mevo amoitu amoika andu ala mekala na mamutha me mwanya na ala avathenthi ni wa mithungululo. So parties need to give equal opportunity during when they are nominating the candidates who are going to participate in the general elections. For the 5 special interest groups, we call them 5 because they are women, youth, people with disabilities, minorities and marginalized groups. Currently, all parties have in their governing body a third who must be of a different gender. That's a step towards the right direction. Secondly, 2% of all the nominations have to be people with disabilities. Ingine walesekana uvisi wa muandikithya wa syama sya kiuteti ni uvikia kuthuima mithungululo ya syama sya kiuteti kwikithya kana ala mekala na mamutha me mwanya maina avikia kuvathwa. We are saying that we are now, the Office of the Registrar is going to monitor and regulate party nominations so that the violence that we see in nominations are not seen, so that people with disability and women and all the special interest groups are able to do their campaigns peacefully and they are capacitated. So that if anybody brings about violence just to intimidate women or people with disability, then the electoral code of conduct, the political parties code of conduct take effect, and we can even suspend that candidate so that now everybody is given equal opportunity to participate. Kavindani kauna ke commissioner wa kaunti ya Mombasa Lucas Katee mwanza no akithya usese ukethwa wa kuyana aikan'ya Ateti alamatonya kuothothea siko sya uvungulu wa Muuo. Uchaguzi ni mashindano. Uchaguzi si vita. Ili kwamba tuweze kufanya uchaguzi katika hali ya amani na utulivu, na vile vile kutii sheria kila wakati, na vile vile kuhakikisha kwamba katika muda huu wa kampeni na wakati wa kupiga kura na baadaye sisi tutakuwa imara kuhakikisha kwamba sheria inafuatwa, na tunaomba wote kila mtu ashikane na yule mwingine kuhakikisha kwamba tumeweka usalama katika nchi yetu. Na uivo Ateti ala mevikite kikaloni kini maumewetano kwi ala makuvikia kwita ivila kivathukan'yo nimatwaisya siasa sya Muuo. Ingidi maumewetano kwi Enenthi mavikie kunyuva ndongo ila itonya kuthinikia mavata ma Enenthi. Mwana kana mwetu nuva tuimbunge tuitwa swebye miyao ila iku affect maisha miaku katika miaka 5 na hata in future. Kou nuseo tumane kula sio tuikuna siaki na tuwe mana atongoi ala meno kora, atongoi ala mena corruption, atongoi ala mikola tuikatata umetikilya medhome katika siasa. Kwa nithwe ta ninyo ta kuna kura ala mwena bina kusenzia Kenya nundu magonea kiongozi ambaye timu sio na ya mwitho mwali kathi nani miaka mbingo na tienwe 5 hiyoka. Nimawetaka tavena wailu wa Enenthi kuyumilia na kukuna kula kwa Muuo vatano wa kuikithya kana useseni wailwa kwi Enenthi. Andu ala maitumekala Mombasa ilobi na kila bandu andu ala mekala towns tuitabia saengi ya kuthi ukambe Ivinda ya kula ni kula cia kwanda ya kila kule ketha ya maana sana tuhakikishe kana andu maitu ni makuna kula na tu make sure kana tuikithia kana kila kula ni yakuna tuikasembe twenda ukambe Ivinda ya kula kana kutelemwe kula andu matelema kila kula ni muhimu sana.
Kwa ni tumuimiza tubundiani tukune kula tukwate utongoi pa Mombasa nibo tuthukumia kwi andu aingi muno mambaya mukamba mathukumia ba kwa utwikie ibidi tukwate utongoi musio ututwae nambe utete maundu maitu na biashara situ na kila kindu. Ngilivotia vilingi wa Maovisa kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Muse.